Nibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Mfowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyacela ukuthi uma ngabe ufisa ukubona le video esikhuluma ngayo-ke ungangena laphana kwi-comment yethu yokuqala-ke izokuthatha ikubeke ephejini lethu la ka-Facebook-ke. Ikhona-ke le video etrendayo-ke njengamanje lapho khona-ke umlisa sike sambona-ke engena-ke edamini lasejozini-ke laphana. Usephinde wakuphinda futhi lokho wayongena-ke kuThukela river-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Ngiyacela ukuthi-ke uma ngabe ufisa ukubona ividiyo ngena kwi-comment yethu yokuqala-ke izokuthatha ikubeke-ke laphana ephejini lethu la ka-Facebook bese uyasifollowa-ke kulona wey'ngane zakwethu ukuze uzohlezi uthola njalo-ke ama-update. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga.